akoju muindia mangala nenga ne list yondo noika tiwo pay master no onye kakai koju kakai aituma nezia so sakizulu sema uye mwana amaundo yi hapa ngemeza kibela cha kwa kibela cha muindia mangala na kibela cha Madam Mukuru Christine cha Mbaika na olamu etungi akamanga ishibile ya tano na hindi kibela cha mwana amaundo mbasa yisuna yituma yaji wakilisha chu webya kakai amino bikabuyu nwezi akameka makame bana nwezi nimenda ona selebu wo wina amewe adina yaina ilo bina nunu kwete ngitano kuko na wathi bumebu baijande biye buno kuta humeza yoka kakai tiwe muindia mangala akeka aimina kui nwezi weti wejume kala ni mebanga kakai asiambasa kwa mwana amaundo lewo kaindo anewa kasoba akwa akande moka wena ni nani Christine kala baba kubi Christine musieba iduzi wambizia kuenga wana kalonge muindia mangala ingusia kala nani mesenuti ya udangangea tia udangangea kwanza mwana amaundo ni mbonza kala Christine na kwikala ba Mbaika na kwikala ba yo sinu mwangala mena mbesa na nimo meko nzobi duzi momenda juko menda machoto weka kai mendo choto weka kai celeb uni mmo kakai nzobi ombewe kile Christine etezo baina na kemunge na kembi Mbaika na kezi munenge nandato ningi mbeza na jimu sababu na noto umo silingi lima noma ipito mbeza isu kwa tena mbeza mbingili silingi ile sababu mbeza nini na pipi tinuna sodala kaka ai makunda na mwende maezo tiwo kaka ina mwindia mangala maithi kama itiwo mea lebi kumwa ome lebi maondoka ma kuno uchu mwakengi wakata nongi meobu mudala kweba after 2 weeks kakai hoka ingi ma kuno geba ulo tongo ti kwa ndivi niwo kwikala kumesele kakai so we say ya katwika kama soeo ni kama soya noju yula watongo si ni mokopa koka hapa kama ndawala atatuma ibitu ne sema moyo kakala mesele ili kakai na muindia mangala na mwaka nao umula lilo ula wose to last time na ndai so choto kakai atwa iya report muka muindia mangala wetu ikitheti ndia wikalete ba wetu kilete ndia akamuzee wagu wozi bona kakai yuko kuiti na zuma ile akosa wakakuma kosa kama kuaka ondala mebino mbeza yani muka muindia mangala aiti what kote zobe no musee utezi nuzi bani isho ninge wala kunyo pawe inge wako chota kana chawa kuna akaimo in fact mena machoto nika kai kilonzo lakini mimi mundu kwa juma mwaka kai meavuta kunyombeza ini mwibo bingi ekende ju wakata nozu muka muindia mangala abanga indi ju akangwetele ekatu etela kulelia kuona kakai apita mpata kuku musee wakwa ndabinuka buko nenge liboti amwe ambata kibeti kimundu muko mwe semba ambata kwa muindia mangala muindia mangala niwoka kwanza naamona mabiti mene mwana amaundo ni watu wabu lakini weka kaya ambata kwa ofisini ambata kwa ofisini muka muindia mangala yo bazuka nimeutia manda mbo mundu ukolosu bakuna ama ibonyo malazo su oka yu oko bikabuka soko kupa laka kilabu juba laka kayo koka ena mume evya mwana amaundo Aluzie muradia ke baneze nati anaona kakaya na mwana amaundo ati wabu kilabu kwa kakaya wa matago yabu musee wako yumo okie ebobi ai kidobi kabwe ya mwana amaundo tio na kwa kweli lange wanda bagwe jinizo muuni wenda ibanga kwetu mabange balame ukaikala nikenda machote mandem hamu ya mwana amaundo eka ungabela ndo meze watite wa mama nduze ninyo ni okole ni umatukazu wezitu uimambia musee wakwa ipeti ni wezitu uimambia musee wakwa ipeti akala utama makonge pa ukoko kamate musee wa mamba diba ukabanenga musee wakwa ni ndo ndani ni omuntu zine na mwive ya makwa we ya iteta delezimu Nio saizu kakai wakelonza na muindia mangala ni wamino manalisi ile kukala me udhengea mesa ko uni mebeto ba ama etenga ko mbono mungu watu ko mamunanga ngo ko usiwa mwe watu biti no kana kenya mwe mana ile okay tutu ikale ni konomba dile na ndika ali ndi chenjuruka ni ndo sio katena ngali ya kwacha okay duzi mabeto ma etenga